Museni na kuna watu mmoja wa Nairobi ama Lioga atoke chinyagi. Ikile kinko kwa. Naende mmoja kwa na wando ndonya kuwata na nawa rayande bia paka nale musani no kurugulira kurugutimo. Muliko mwulira. Gawero mujumba wala tu. Konya na watu kwa tena tena bia kabisa no zeni musu matoro mugaba ni rasieko. Bona tumejenga site tete. Rangi ni bona hapa. Ni bagabu wa igale ndio pale ramboronge aike ikoge tiri mutema kwa asebo go muhaba ngaibu aite ile ikoge ali stage otiri no chukua tebero osogere ko sukunyo mozira ko romo haba gako roro otebire ngagama na mariyo ga ichoire chinya gitari no ndiro bali atebire manyaro ile ndai uye manyaro na mariyo ga Bona mo jumbo yo musania. Umaje te ni kama idosa nje maje na nimbe kwa. Mata kama mata kwa saiti ota idoke mashini to kanya. Umo ndaba ndo wako bake skani zirejea tu ya televishine ese. Lakini wana eroma ete unara avere siko. Era ite ga kanyo mbraya atua. Naga wana nale tatechi sira bwa wana wako ni kuba wana malioga icho reje kitari umugamu. Biro asa utanga. Bona kama na ndangeti tujue cha malioga ichoi. Malioga nali to eduna Yesu kaya. Nali chekita. Ndai yali ro bali. Malioga Yesu kaya nali chekita. Ande diro kwa kwa ikana sana bana wao ndike. Kusema? Atara iro mungukua kuchora atale saba baba. Naenda akora ndo kama nolio urambulia. Muliko wako na vilika ichuye tara ya mirosa ili kata. Chene bacha. Njema na njosa ili kata neba ni bacha. Wana roma abu hiyo iteira abu stage. Wate ko sukunyuma oikira onjeireru. Konya to wata ko yeto sike rasie ko rekari nyamira. Wana ni no ya kare. Wana ro kare utanga gama nanga tengo liyo ngolere chai. Diro macam kita nak buat apa? Satu boleh kerja. Jam kita nak buat apa? Satu boleh kerja. Nabi apa mau kaya? Oh nanti kan bodoh. Injoma jadi main tu, kita biar apa nanti main tu kau bicara. Jangan kau dah kerja injoma je, nak nombor anda apa? Nombor mau anda. Weh bersama. Jadi macam saya sekarang dia apa? Lakini anataka ile siku nyuma kwa ngalale wone language ya kwa ni iwo tokagete omugaba ni tamanyanga ile ndeke tokagete abananchi bende bakora ruki mairu murwire te nwanki ngega mu kwera bariro icho maria bakara ata yeche ita mubwate yigitari ngendo bige kenyo bana kenyo ile yigitari so wananchi kama hivi China tei tawaru sama nikitaje ya kitina haya abaruete township ini mode angene nikitaje na perifaro ne maka majo majo kanaro bara mo ko mwali kiruka yende chemist mwato mo che chemist na kile to kura mutambe na umugabana ateme atokolerera bafite gete ni no bani akala to tenga elisimo byali eso maende abantu bano kane kugwana uno muntu na icyo kirese amacha atari umuntu to wikiroje bani to dabana na amacha to kolera abananchi kito bege bage pae kwa amacha sore bya jinka weso wanongo bega mole ne che sai Wah, tu nak mau dicai, berapa macam nak ada kalau dicai, aduh orang ni bukan orang yang mau, anak ni nak ukian, naro, mana dia nak mau isi, naro, mau cilen, mana orang mau ni kau nak, jadi buat dia tu aking dia, orang ni bawa dia, jadi kita ni nak jangan boga. Kwenye kuamini mbona sikunje kila chikoros timo diara tanga nyabonge ngitali yo yo mayo garo na ito
Nao? Nao kwa mwenyewe. Mbona cross? Sasa hiyo wana kutoka kwa Mutua, umugama, njuna ndo musine. Ngasi yani no kugwa kinore na chiwe siyo chese kama ya kabira. Chakodeka? Neze bitobitali muya paka kuane kurwesa sema yo mwana nchi. Nimbaje kuyaka esa bara ibali bachole. Ungija wananchi wale na nchi. Aba ninamuli na nchi. Aba ninamuli na nchi. Wao ninataka. Ninataka. Jende na serikali ya mwananchi. Jende serikali ya mwananchi. Inu ndai karanza na ino wala maturua hata ino tora gramu tunga. Lakini yayo kainange deresi kunyumaji kwa hiyo sio mbona. Ndio sababu. Hii nimekata. Sasa hivyo kiada ndio kwa leo asiamu. Kutoka enda kwa Mutua abandi tumekishwa na omundo kuno omugama kiba sabiko Nairobi nchiso ese kwegaba amodita yakora isi question jinko musana gore kiba sabiko tumekese kaunti ya Nyeri n'abantu musaba batokole ngasiyamu n'abantu bakora abayobozi icyari kigori bakaba abayobozi nabwo abatanga ni kumureka kibaze n'icyo tumekeseka bikawa ayo umuntu we narimo kubasomya ese ibintu bisaregete nabwo bakodire barosiye file babanyara byasaregire badomero bose umuzene dokanza rero bino mujya yese njana gasonete nanga ko file ngambi nije ngotumia kintu kiriye se ndiye ile mune code hata narabo ni ntonde ndeka nabo le tunga abana mbele babo atamasakara ari ndio yego 87 wabo tetu natenda gawa mutakora mutaraje kireke igana baranga gabu to la utamunire kusoba usaba ngo bego ikyaro mu bana karo idoni kuga kawo ngira ndo mute atara dire masakara idoni na ende mojo ne gabi mo re dra wani mi atar ko beki ora mna na ba andiri yo ko bichipot gane atole ni de bien mes usaba ngo bego Kole yale na rodu ete to ward yale na rodu ete ubichora ward yale na rodu ete township ward odene ga siro be ni serikali we na rodu ete samar ward tuligere to ko nyara ne ege jiji kama na bayi to manyage ndo biasa to sego bura mapema mukora mimi hapo bale kwa nini nja wana mwande mimi na kama mtu anakuwa tani konde sisi tuone ngo ni kwa takindo ngo ni kindo kimaite na bana wana miro ko nyuma ya wane semba jali bala dijigerie tax mimi nitapinga mimi nitafanya nini kama seneta wewe at least nihesabiwe kwamba nimesimama na wananchi wa kaunti ya Nyamira. Si hapo tuko pamoja?